Ka Ophis u District Sports Officer Ribhoy District Nongpo, haga jingis nok tilang bat ka Ophis u BDO Mawhati sin Adi Block, menta kasngi ka arpusau terik urisau, kalau penkut no eka Lympung jeng ki Samla ban pen i ki sap ki pong jeng ki khun Samla, ya ka beletip kum ka Block Level Chief Minister Youth Engagement Program arjar arpusan, ka beningkong halor ka pang Empowered Youth, Empowered Meghalaya, ka baar sngi, ya ka belepelong ha solat Parish Hall, ka bedang hap Mawhati sin Adi Block. Dia ketika Lympung ki Samla ka bala pelong hapok Mawhati CNRD block lasdang henden kesngi ka arpulai terik risau ha ka balawan ban pli do BDO ka Mawhati CNRD block u Gamliel Milim ha ka jingedon lang uba Bobby Lingdo Nongbet District Sports Officer. Dia ketika Lympung ki Samla ka bala pelong hapok Mawhati CNRD block lasdang henden kesngi ka arpulai terik risau ha ka balawan ban pli do BDO ka Mawhati CNRD block uba Gimiel Milim, haka jingedon lang uba Bobby L. Nongbet, District Sports Officer Nongpo, Kong Rida Lindem PTI District Sports Ophis Nongpo lembat kiwe-kiwe. Haka ni ka program ka baar sngi kinthi, lasaki ka jingekop beper ki bakentup ka jingekop draw bat airong, ka jingekop tem gitar, ka jingekop ruai bat syak tenrai, quiz bat kiwe-kiwe. Haka balawan ban shimentari ki khun Samla shinrang bat kinthi, jong ka Mawhati block, Bat na pedeng ki Samla na kaliang ka Ophis u DSO kan jet ribu prangut ki Samla ki bakensai tam ban lej asimenta pat siya ka district level ban yako pen isap bat ki wei ki blok na ribhoy. Hakani kesngi penkut lawan ban penhak perdano do ba Charles Marngar MLA ka Mawhati constituency haka jinge sakilang BDO ka Mawhati sin Adi block Gamiel Milim haka jinge don lang uba Andrew Merthong BDO umsning sin Adi block uba Bobby L Nongbet District Sports Officer Nongpo lembat ki nongtrei na ka Ophis u DSO bat na ka Ophis BDO Mawhati block ki kena school ba ki hikai. Haka bakut pat jong ketika Lympung na kaliang ka Ophis u DSO kila sami ki kusnam syabarok ki nong job bat ki sernot syabarok ki belawan bani shimenta haka ketika Lympung ke baar sngi. Da chi ding ja
Kemayo, dengan klien dan kemayo di Baro, di Danglong di Baro. Jadi next year dapat berkerja, ya sih kita kelak kerja. Tang school. Bila ada video ini, next year seperti officially school Baro, but isen sama ini saya jadi betul untuk kebenaran sekian. Dia masih bertanya. Jadi nasukan pada apa? Atau tip mengenai video ini, pak performance di performance kita apa di general. I wish you all the best untuk program untuk the district level, but the community pada district level in one shot, kemudian jadi sesuatu yang feature the district level, that means sesuatu pada point district level, national. Painting, we have 2 participants. In the second place, Daman Roy Pyndep, Jessica Martin.